بارمانجا شرمزارکردنا êrîşa artêşa dewleta Tirkiyeyê û komên tundira û yên pêvgirêdayî li ser kantona Efrînê û her wiha ji bo piştgirtiya berxwedana Golafrînê tê meşandin şilahên YPG û YPC û HD bi hezaran şîniyên gundewarên bajarê Amûdê derketin xwepêşindaneke şermezariyê. Xwepêşinderan qîr kirin bi sloganên Efrîn ne bi tenê ye naş dagirkariya dewleta Tirkiyeyê. أمينو ذكرتني إيش بقول بشكريان ملتي ما عفريني شحت صالي حياة حتى صالي أنتو ملتي خوي عفريني دني وحياة نقطة خويني جانب مذهبي أم درجة عفريني برنادن وأم أردو خان بخيلن وعفريني سكتني وعفريني سكتني شهيدنا سركفتني شورشگري خورد خوازن وام دخوازن هر چار پرچه کردستاني وچدني جي اي دنياي گشتكي رابن عفريني ببين بيچب سري عفريني زاروكي عفريني هاتي ايرورو ام دخوازن دولتي اوروبي حري سري خداني دخور تشويه برا بايشافي ملتي بحس ايه رام دركتني بمشي جبونا بشجريا عفرين وحجاك ودسي خدريجي ولاتي ما بك ما دسا دشكيرن سفينا خردك ارمانت نكارب هذا ما يلشكري وكيا بجايا بقى قصده فينا واشكالان دني بس بلدرن بلا خد دسفينا ددن دملات ددن مالاوي راندكن Ji bîstê heyvayekê de artêşa dewleta Tirkiyeyê û komên tundira û yên pêvgirêdayî weke Cebhetun Nusrayê û bermayên Daişê bi êrîşeke hovane rabûne li ser kantona Efrînê û bi hemû cureyên çekan û ziyaneke pir mezin gihandiye sivîlan û jiyana wan. Dara berekat, Kurdsat News, Gundewarê Amûdê.